Anya laki din! Lakay, nakasukat ka man. Papanam, katrabiin. Imawag nga rod ni Connie. Adda ka nun na disgrasya ang motor, iji puroksin ko. Ha? Idanto mo nga minagananad. Hay, uray ka sa numot ti panaganad da. Talaga ang nagalis ti dalan ijay purok 5, lakay. Adua talaga ti madisgrasya ijay abanda. Sana maliklikan. Iso ano mabalin. Asemento kumamutan. Kan maikan iti barriers. Tapno, iso ka pa ya makatulong. Maliklikan ti aksidente. Imbis nga oras ti pannaturog, oras mat nga rod ti agtrabaho. Lakay. Adamot nga min pondo na dayjay ididamo. Ta masemento kumamutan. Ang kan maikan iti barriers. Ang nangipanam nga min. Sumardan ka man si Gamayla. Inton ko, adan nakanggan ka. Naimbag kumamit, no saan ka ang nairanod. Anya? O sana ya. Iso ano, awan tinasaya at nga ibagam. Aguli magkalatan. Ha? Maawatan. Anya lakit din na ya. No apay matasaan ang makontak ti cellphone da jing Orlando. Ha? Tapay, Kapitan. Amang ano nalubat ti cellphone ni Kagawad Orlando. No kaano mat amasapol, sana maawagan. Anya aya ngamin tinapating ibagayo ken kuana. Siya kung ti mangibaga. Agdagasa ki Balayda. Ayun gaya man niya. Tamalabsam mo't lang gibalayda. Sige, dumagas ka man nga rod. Ibagam kan ko na, masapa nga umay ijibalayin ton Sabado. Ta iso ti mangi drive iti may sa Adam truck. Ibagam kan ko na nga agbunag da iti darat, ha? Wan, Kapitan. Kan ibagam mo't lang kan ko na, masapa nga umay. San man yung agladaw-ladaw? Wan, Kapitan. Matungpal. Nasaya at nasapa ka, Orlando. Uwan kap. Iso nga minti may imbaga ni sekretary, hindi na minsan ngal daw. Imbagak kan ko na dumagas ijibalayo. Ta saan mo't nga min ang makontak ti cellphone mo? Unay ka na ya. Kwa, kapitan. Pasensya ka. Pasensya. Naira na siguro ano lubat ti cellphone ko. Iso saan na ka makontak. Kaskalan ni Flavio. Ha? Lupat, tungkuan, saan naman nga rod ang mga text? Awanan ti ado pa'y asaw, ha? Sige, Orlando. Dahito iti tulbag ti dump truck. Agbunag kayo iti darat, manipod iti ayan ni Miguel. Ipundoyo iti purok 5. Nawatan, purok 5, ha? Saan asais? Uwan kap. Pasamin, Uwan kap. nya? 4. 5 ko na kaapi. Uwan kap. Sorry. Nagsubag ka. Ay. Pasementok na di kalsada. Paikak pa iti barriers, nawatam. Itaman pa'y kapitan. Ni, Kano nabaybayagan nga da pundo na da jay. awanan ti ado pa'y asao. Hingkakit din, tani, imunan daho si Ijay. Nagkadupay lang nga sasawon. Babangkan! Ay, matungpal kapitan. Mapana ko. Ay, namin limamot tayo na nagsubli-subli ti dump truck ni Kagawad Orlando. Ay, wan antiluding. Agi bumbunag da iti darat. Ha? Sigon iti nadamag ko, ipasemento ka nun ni Kapitan Tidalan na mapan iti purok 5. Apaw! Kasta aray! Ha? Agam, ha? Nakaskas daaw man dayta. Kasano yun na ibaga na kaskas daaw, ante? Ay nakunak dayta, gaputa manumutun atawon tinapalabas. Manipod ipagbaga dagiti tagapurok 5. Masiminto kumamot ti dalan ama panijay ayanda. Ha? Ay, nadamag ko ide. Nga ada pundo para iti construction ti kalsada. Italaeng nga marugyan. Tawon tinapalpalabas. Oh, Day tangarot kat, ante. sa bagay. Sipod pa'y kat adun. Ti mangibagbagaan na laeng nga agkupit ni Kapitan Istong. Ay, wan antiluding. Uray siya kat nadamag kumutla day ta, idi pa'y So, saan nakaskas daw? No apay nga italaeng nga ada makita nga agbumbunag iti darat. Ay iman. Anya lakit din piman. Mare,
Kundi pa bunagmat ni Kapitan iti darat itanya. Naku namon, mare. Kun kondit mo tayo Kapitan. No kaano nga umadani manan ti eleksyon. Sa kundi pa bunag iti darat ti loko. Isumot la dayta ti adday ti panunot ko ket. Amo mare, ura siya ti agdama a sekretary ti barangay. Saan ko akanunungan amin dagiti plano ni Kapitan? Ngam ultimo na. Uray pa simento na amin a kalsada dito barangay tayo. Agraman ti parangan da di balayda. Kad aminan ang mabalin a simentoan. Jak to pulos ibutosan. Ay, ura siya mare. Jakmat la kayatin nga ibotos no bilang laeng. Di uray masukatana ka sekretary? Anya ko ma? Law-lawan ko na nang ibutos kan kwa na idi kas kapitan. Kis ti saba. Kapitan kopit mat gayam. O kisti sayo timot kanyak mare. Naku namon, Kapitan asa na mapagtalkan. Ay wunpod no day tamare. Saan na mapagtalkan? Kan saan a pagwadan a kapitan? Addan sa amin na surok makapulan tinapalabas manipod na ibunag miti darat iti puruksing ko. Ngam maging gayta, awan pa'y nang rugi amang trabaho. Day tangaron kagawan. Awan mo ti bagbaga ni Kapitan Tan. Nakababay yung laki, di ka digiti tattao niya. Makapungtot pa ikitin at idaduma. Ta ibagbagada ang makasalikit di ti darat ti kalsada. Ta di mo't lamarugyanan. Dahil jay man na kapitan. Awan samot plano na amang irugi. Ay, mabuti ngakmat ngamin ngagsaludsod kayong kuana. Takanayon anapudo ti ulo na. Ay wala, nang runa no maipapan iti construction ti kalsada ti saritaan. Amumun akagawad. Adda ngamin aramid na may papaniti pondo dayjay. Isu akanayon anapudo ti ulo na. Adun ti makaamu iti dayta. Iso ajak patyen na may kanpay ti gundaway nga agtugaw kas kapitan manay. No siyak lamay isa, pulos adyak ibutusan. Sal itakit di. Kapitan nga wana pulos aramida na iti barangay no dila agkupit. Dayta nga rod kay. Amin na plataporma na iti panagkakampanya. Uray may isa, awan tinungpal na. Niya lagi iti. Kay, ano mo tinabulan tinapalabas manipod impabunag mo ti darat ije puruksing ko. Ang maging gayta, adalat na mo't ijay. Saan na nakutkuti? Ket? Apay, ada ka di panggap mo amang iparugi iti dayjay, wano? Oy, Mayla. Mabalin ka di. Di ka makibiyang iti amin na planok. Gaputaawan amom. Anya? Anya mo tan? Makapasair mo tan itirik na day ta pa nagsasaom istong. Katpod naman ti ibagbagak sana ya. Apay ngamin, asaan ka ang makaururay? Labid ka labid. Sana kasta sa anak ang makaururay lakay. No siyak amay sa kayat kon ama semento dayjay a kalsada. Oh. Maikan iti barriers tapno maliklikan ti disgrasya. Amo ka. Adda na panunot ko as solusyon iti dayta. Anya dayta? Tapno maliklikan ti disgrasya. Mangipakabilaklangin iti lungon iti igid ti kalsada. Oh. Anya? Lungon. Lungon nga ibagbagamot istong? Lungon niya rod. Planok daytay di na minsan pa'y alawas. Kaya't itikas nga ipaaramid ko, sigurado, doble ti panagannad dagitin nakamotor ang magmag na ijay. Kastamad dagitin naka 4 wheels, kan dagiti magmag na. Delikado ko nada. Ay nahapo, jak amuken ka istong. Panunod ka di ti pagwadan a kapitan dayta. Hoy, Mayla, di ka kumonkontra iti planok, no di mo kaya't ngagsina ta, ha? Sika mampay ti asawa nga awan kasupo-suportana? Salpagkit di. Mabitlaan, Kapitan. Ah. Kapitan, sigurado kayo ti daytang aramidan nyo? Ti? Nagatang yumot gaya man tilungon nga ibagbagayo. Kat talaga matanagatang kon. Iso ngayon ton bigat, kadwak dagiti dadduma ang kagawad. Mapan mi ikabil tilungon iji igit ti kalsada. Anya? Tapno agannat dagiti lumabas ang motorista. Ngam, Kapitan, saan nga tangat at dalaang ang makadisgrasya dayta a plano yo? Ay.
Ibagam laeng, no kayat no pa iti agbayag ka sekretarya iti dayto a barangay. Ha? Saan ka kumontra iti amin na plano no di mo kayat ang mapukawan iti trabaho? Ha? Naawatam, si adang kawabakla. Saan kumamat akas na, Kapitan? Ni- Ngamday tangamin lungon ama panyo ikabil iti ti kalsada. At adalang amang tedbuteng kadagiti lumabas. Ay, nang runa dagiti dayo asan ataga dito ehentayong. Oh, dumngag ka ha? Hmm. Amom, dayto lungon anya. Si adang kawabakla. Ha? Ikabil ko dayto ijay igid. Tapno agan na dagiti lumabas. Dagiti motorista. Mapanunot da, nga aganad. Tasaan da pa akayat ti maipisok itulungon. Oh, nawatamon. Agsaw ka! Nawatam! Kapitan, anya nga tanong ko Nagigam pa. no iparugiyulatan ti kalsada. Na- Kan imbes alungon ti mapanyo ikabil, kat barriers latan Inton bigat, si kadang kawabakla. Oray di kan sumrek. Salbag ka. Agawid ka, hindi ayan nyo! Kapitan, Mm. kay kabkabel pa lang tilungon na igit ti kalsada. Ngam, adun ti magmanggag asan, anasaya ta sa uti tattao. Tay ko na nga ruden. Lilipas din yan. Kapitan, Tinapatag. Naikabil tayo. Oh, iti kasta. Agbutang dagiti lumabas ang motorista. Amuda ng accident-prone area. Anya nga itararamidan da. Nagpapaspas na latang agpataray. Oh. dahil tangarod, Kapitan. No, para kanya, Kapitan. Mm. May mayat ko man, no, ipasimintuyo latan ti kalsada ijay. Kang runaan na, pakabilan nyo iti barriers. Total, idi pa nga mo ti tao nga, dapundo na dayay. Oy. Kagawad Orlando ha. Laglagi pam. Kagawad ka lang. Ketsak, kapitan. Nawatam, kapitan, kagawad. Oh. Ha? Isungawan karbang mga agsao iti kasta. No anyat amok apagsayatan isot matungpal. Nawatam. Ay, saan ba kami na pagsayatan day ta, Kapitan? Ulitan man dyan bagam. Saan kami na pagsayatan day ta, Kapitan? Kunayo at palagi kadagiti lumabas, tapno agan annad da. Ngam ad dala nga makadisgrasya ti lungon nga impakabilyo ijay igit ti kalsada, Kapitan. Apay istong, tuleng ka kadi, kan awan riknam kadi, adi makangeg iti bagbaga dagiti taktao dito'y barangay. Anya? Di ka mabain, iti kasta nga aramid mo. Aguray ka man. Anya na ita ibagbagam maya. Kan kasano ko maamabaina. Ket pagsayatan mo ti kadwan ti lungon ngayon kabil ko ijay igit ti kalsada. Sana ya? Sabag kakit di. Ne. Kasano ko maapagsayaatan ti kaadwan? At adalaeng ang makadisgrasya dayjay. Tapay. Kundi pa bunag ka iti darat, agam-aging gaita. Pulos, asaan mo mo't pinarugyan ti construction na. Gapo, tak kinupit mo ti kwarta. Oy. Kastalaan dayta? Amom ka di dayta tangtang abam mayla. Ha? Amom ka di. Ti kunam, pudno ti imbaga. No timbaga. Ah, tapno ammum anya. Siyak nga asawam ti mababain iti kasta unay ngar aramidem. Mababay. Imbes apasementom ken pakabilam iti barriers. Daytakit din lungon ti mapan mo nga impakpakabilan. Pakpakabilon nga. Pagbagam mo. Ya po, kapitan ka istong. Panunot ka di pa iti kapitan dayta? Panagpampanunot mo? Sige. Istong, anya? Anya. Panunot ti kapitan dayta aya? Panunot. Pumanaw ka man kiti ditoy. Na, Maturugak. Maturugak. sige, tapanawan kan! Panawan! Pumanaw kan. Tani maturugakon. At dapat atindaran mi kini Orlando a seminar ijay ili inton bigat. Hay! Anya matanda di akasarsarita. Pagluganan tangay nga ruda niya agawit no kastoy kagawad. Ay, harabin, Kapitan. Kasanuta ita nga. Pagsasawak da di arom yun og kita kami Nagmayat ti saritaan mi nga iso ti mangsukon kadata kalpasan ti seminar. Ang ni anyat orasan rabiin awam metan. Ito siguro nakataktakan na, Kapitan. No bilang mantada, di mawag kumamat Impaka muna, tapno agkita kiti sa bali.
Saan nakas di asaan pa ang makontak di cellphone na? Kaya wanan bainan. Di nakla pagbainan na kapitan. Kapitan, kasla inot mo ngaminan na mapukpukaw ti respeto dagiti tattawin ka. Tapay. Mabit lang. Taawagak di amamak nga dito ilay. Isulaan ka motor ti usar na, kapitan. Ala, sige man nga Rod. Uray motoran Tapno makaawit talaan. Wan, kapitan. Ito'y tidwa a helmet. Sagay kayaw. Amok nga wan agtiliw ija banda. Kinrabein. Nga mas may mayat latan og helmet tayo tapno safe. Ay, kat tata. Kaya nagyaman kami, iti panang sukon nyo kada kami. Awan ang yaman na. Naimbag ko nam, tawan aramidat ita imawag na Orlando. Kapitan, sila narukupsa mo dato helmet. Ala, kapitan. Umuna kayo ng aglogan. Siya akong timauday. Kasla substandard nga agpaiso dito helmet no, tata. Naing face cap. Naimpis nga Rod. Sige, umuna akon. Wan, kapitan. Nakabut-buting gayam dito ayan nyo, kapitan. Uwan tata. Sus, Nang runaan no, kastoy arabi. Kabutbutan nga talaga. Nang runaan no, awan tikad do. Talaga nakabutbutan. Ay, permay. Sa akin naglagan na to helmet tayo. Substandard sa. nagura kayo. Mabiglang. Kanya ka dyan ay kabili dyan ikig. Lungon, Mike. Nagpaspas. Nakabitin mo talungon sa tayo dyan. Nakabut-butong laki dyan. Kapit lang, tata! Piyo ko mauna yung paspasan tagpataray! Ay na, nagpaspas! Iyon ay paspasan! Sabali sa petegig ka ba nyo, tata? Sabali pagkapkaputam na to. Ay, Pabagbagi na to. Saan? Timak dirami na kawag laman kay... Ako ni mga kasanungay nga talungon ni Tay. Ay, sir, dali mo, tata! Delikado! May tong patera! Anya lakit din, tagastoy. Naimbag lakit din ta. Nakariingak pa, ay bakit? Tano saan ka kumaan nakariing? Si kakuman, ti maikabil itilungon anapan mumot impakabil ija igit ti kalsada lakay. Anya? Kaduan! O kita dagiti dua akadwam, saan damot anapurwan. Si ka tinapurwan. Si kapay tinapukawan iti puot. Lakay talaga aparakan ka dayjaya pa nakadisgrasya yun. Bakit? Aramid mo nga min. Kapsam lang imbadek unay mo ti panunot mo. Imbes nga ipasimentom, kan paikam iti barriers, lungon mo, ti mapan mo impakabil ijay igid. Kastam lay daw dawat nga ada madisgrasya. Anya nga ita. Si kakat nga rod ti kaunaanan. Ay, Naganumat niya yung bagang bakit? hudnumat. Pagyamanam, ta nakapuot ka pa'y. Tano saan? Ipaalak kumakot, tilungon, ijay igit ti kalsada, ta isukuman tilungon mo. Pagka. Naimbag man, ta nabiyag ka pa'y istrong, ay, kapitan, kunakuma. Bakbakitan kayo, may nga awan nasaya at nga ibagayo. Ay, ni. Apay, saan ay nasaya at ti panangibagak, anabiyag ka pala ang kapitan. Substandard siguro adya helmet nga inusar ko. Nakaing ingpis. Ken pangaasiyo man. Tanawan tinasaya at nga ibagayo. Aguli magkailatan. Ay, ti kunam kit saan mo akayat ang manggag ti ibagbagak kaputapod no ngamin kapitan. Neta. No saan ka kuman nakapuot kat impan mo na, sigurado madama nga amazing race. Kuna na ti kanta aparaking ka. Adapay ti kuna na nga, nearer my God to me. Kanana adi. No. Lungon mo kumati, lungon. Anapan mo mo't impakabel ejay igid ti kalsada. Anya ka din dagitang ibagbagayo. Katuan mat, imbes nga min a barriers ti ipakabil mo, ken ipasimintum kuma. Saan mat?
Takinupit mo ti pundo. Ah, Sakat lungon, tinapanunot mo pa'y a solusyon? You know, that is not the solution. Nga iso lang nga roti, dandani pakatayam. Oh no. Ha? di kay kumamat ag sao iti kastan Ay naimbagkit di ata si kalaeng tinapurwan. Saan akaraman dagiti dua akakaduam. Iso nga si kapitan, kupitan. Hagpampanunot kawin. Pangaasim. Paikat mo ti lungon ijay igid ti kalsada. Tano saan matuluyan para kayong kadayjay. Saan ang makatulong dayjay iti community, you know? Adalaang ang makadisgrasya dayjay, you know? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.